Арбаңыздар, замандаштар, Ақсу району Сарғамыш айылы, мына балон жылғаяқ теу деген жерге келдік. Чаңғы теу дейді, беговые лыжи. Бұл жерде сіздерге айта кеткісіне көрсете кетші нәрсе. Бұл жердің природасын бір байқаңыздар. Не деген тоо, не деген керемет. Ушул жерді иштеткен жигиттер бүгін бізді чакырышты. Келіп тартып бериңиздер, элге көрсөтүп бериңиздер деп, ошол таризде келдик. Биз менен бирге болуңуздар. Азыр силерге шашпайдан баарын тартып беребиз. Достор, мына өйдө ылдый чыгып ыңгайлуу болуш үчүн ушундай да сонун агрегат бар экен. Достор, азыр ичин кирип көрсөтөйүн. Бул жерде дүйнөлүк стандартта атайын лыжалар экен, беговой. Бул 5 айылдын окуучуларына бекер экен. Бул деген лыжа спорттун өнүгүшүнө, туризмдин өнүгүшүнө салым кошолу деп мына бакта байкелер уюштуруштур. Өзү да бир аз айтып койсун. Ассаламу алейкум. Биз бул Кыргыз Лайф деген туркомпанияга, ошол туркомпания Швейцариялык Helvetas деген чоң уюм бар. Ошол уюмдун жардамы менен биз ошол лыжаларды алып келгенбиз. Швейцариядан келген мунун баары. Бул ошол дүйнөлүк стандарттагы лыжалар да. Азыркы дүйнөлүк стандарттагылар. Бул жакта 36 размерден 47 размерге чейин бар. Ақсу району Сарғамыш айылында ошол Кыдыр ата айыл өкмөтү боюнча ушул 5 айылда окуучуларды бекер үйрөтөбүз. Кудай буюрса ушул февралдын ичинде ушул биатлон боюнча жарыш болот. Ошол 5 айдын ичинде. Ошол чертен келгендер саатына 200 сомдон 500 сом төлөп бир күндө иштеп болот. Ошол лыжаларды беребиз, ботинкаларын беребиз. Үйрөтөбүз баарын. Айыл тургундары, айылдын окуучулары келип бул жерден лыжаларын алып күндө акырында машыга беришет да. Boyuna ölçüp veriş gerek de. Boyundan 15-20 cm uzun baş gerek olacak. Isteyip atkan klasika türü de razmen geçmiş ama diğerinden aşağı sapıt sol bu üstünde on but var şundaydı diğerinden. Hadi. Apalar da gelip
спортқа жақындап машығасып тұр. Саламатсыз апа, жашыңыз қаншада? 63'te. 63'te апалары. Сіздікі апа? 58'te. 58'de. Мына апаларыңыз келіп спортменен машыға атат. Достар, сілер үйде отырбағыла. Sarğamış ayılı giriverişindele özünüzler görəsizler. Sırttan gelip tepkenlerge aşağı saatine 200 son bir gün geçkege 500 sonken gelinizler. Naka uşul iş çaran var, müştürü kamına bayka özde biraz ayta geçsin, sportla çakıra geçsin. Şimdi uşul gelgile, yürüngülü. Naka gittiğin apalarımız yürüttüm. Yaşlarga söz yok ko deyim de şıldoç. Dostlarımla bir yakta lыжадан sırtkarıda ушундай balonlar var eken. Balonlardı da gelip tepseniz taпталган eken. Mına gelip bir жерде кардарлар тек ачкан кез. Майда балдарга баяктагабызда детский биякта эч кандай коркунуч жок. Түз эле барып токтойт да ушундай. Бир жакта ошол чоңдор бар. Чоңдордуку өзүнчө. Biyaktaki 320 metre детский. 360, 320 ha? Жақсы. Aşağı, hadi. Demi orada, bizdeç. Бұл жаққа келіп тепкендер, ысық чай ақысыз біздеч. Çay bekер içiyorsun. Çay bekер, бойжүрүн içi жылуу, балдарын киргизип коюп жылынып чыгып теберсе да. Анан стол, мангал баары бар, самар. Темчтер менен келип аягы коллективный келип отурушса, бози бекер, мангал эч кандай акы төлөнбөйт. Болгончо баллон алып тепкенде эле. Balonun kaçası saatine? Баллон саатына 200 сом, 1,5 саат тептиребиз. Убакыт баскан убакытын кошуп беребиз да. Ошондой. Жақсы, жақсы. Достар, эмне деген шарттар бар экен? Өзүңүздөр уктуңар. Келип мактан шашлыгыңарды бышырып, чайыңарды ичип, балдарыңарды жылынтып, өздөрүңөр лыжа тепчиңер, лыжа балон тепчилериңер мынакей. Баратчат. Кетти. Жокта эч кандай коркунучсуз да. Чыгылып мындай эмне жок. Коопсуздугу жакшы каралган. Аябай жакшы.